Di dîroka mirovahiyê de însan li hember bûyerên xwezayî timî li ser rêyên çareseriyê geriyane. Laser, erdhêj, tsunamî, teqînên çiyayî û her wekî din ev hemû bûne sebebê tirsa xewnên ciwakan. Ev bûyerên ku wek rûtînî qewmîne hemû pêkhateyên xwezayî ne. Di dema bûyerên xwezayî de destkeftiyên ciwakan û zindiyan nav xwezayê pitunebûnê re rûbirûmane. Di heman demê de pêkhateyên wisa bûne sebebê guhertina şiklê erdnîgariyê û guherîna demsalan jî. Van bûyeran ji bo însan bûne sebebê çêkirina çandinî, terza jiyanê û folklorê jî. Xweza jiyana xwe bi her havî didomîne. Lê însan ji bo jiyana xwezayî li gor quralên xwezayê dijîn gelo. Ji bernameya jîngeh dem baş temaşevanên hêja. Em îro li warê derwêşê Evdî û Edûlê ne. Em li ser qiraterên Qerejdağê ne. Çiyayê Qerejdağê bi taybet dikeve nav sînorên sê bajarên qedîm yên Bakurê Kurdistanê: Amed, Riha û her wiha Mêrdînê. Herêma Qerejdağê ji vir 1000 sal, 100,000 sal berê bi teqîna volkanîk çêbûye. Ev herêm bi qasî 120 kilometre dirêjayî û 800,000 metrekare berfireh heye. Em îro hatin Çiyayê Qerejdağê, em ê ji we re di derbarê herêma Qerejdağê û pêkhateyên vê derê de hin çavderiyên xwe ragihînin. Bernama jîngeh dest pê dike. Belê temaşevanên hêja Çiyayê Qerejdağê de em geriyan bi min bû germ û montê xwe qoçikê xwe deranî. Niha ez hatim rastê lalezarekî hatim. Bi rastî di demsalê payîzê de kulîlkên li gor herêman dertên lalezar e, zergul û her wiha gulxubar. Gulxubar parî jî dişibe pirpizêkê spî ye. Li herêmên şilek zêdetir gulxubar dertê. Ev jî cûreyekî lalezarê ye. Di Çiyayê Qerejdağê de taybet li vê herêmê ciyê bilind bêtir ev zîl dide. Wekî di bernameyên me berê de jî me besa zergulê jî kiribû li herêma Dêrsimê em rastî hatibûn. Her herêm bi taybetmendiyek xwe tênasîn. Çiyayê Qerejdağê jî bi ev cûreya lalezarê باwer dikim wek destgirtiye hevin, ev jî rebenê hênû zarokek nû wek vebe. Belê temaşevanên hêja em ê gerûgeşta xwe li herêma Çiyayê Qerejdağê bidomînin. Belê temaşevanên hêja piştî pêbazkirina lalezarê em hatin bajarê Mişkan. Di destana dewrêşê Evdî de dema behsa kemînvegirtina li hember dewrêş tê kirin, behsa ev çalikên Mişkan tê kirin.
جبو لنگا حسبا دورش حدبان بکوه وان دعفکان و ام بیجن دورش زرد بکن وکی ما گوت دستانه دا چاوا درباس دبه تکلداری قرجداغیه چونکی هرمک بوی رنگی اجام مشک وک دبن عرضه دا اوه دده خواه دزوره فتل دده و سا در دور خواه او وک هرم خواه ایدی غیز دکه جبو ام بیجن حیوانا جی وک کمینه لنگی وانت که وکی ما گود دستانه دا جی بحثا وی تشتیحاتیه کرن باجار مشکان وک تیپینا سکرن امنها جهاتن راست جیکو ساعتن دورش عودی جی ببیر آنی و امگر و گشت خویا لقرجداغه دوام بکن تماشاوان هجا ev şopa kisoye şopa kisoye kiso dvirda derbas biye balkeşe wek stek xwazayî şklek xwazayî rastî meriv ji bo vîya bixebite jî nikare xêz bike wek dîtbarî çêke gelek balkeşe ev jî xwe heriya qerejdağê ye heriya qerejdağê bixîçe ew jî ji ber teqîna volkanê ye wek bi qasî em bêjin şekirê toz meznahiya axawiye axawî bi berekeyê jî li ser çiyayê qerejdağê li berpalên alî jêr hin darên fêkiyên xwezayî hinin weke dara karçînê tiokê weke guvîjê hin kizwan jî meriv rastê ji ber ku axawî bikevire wîsan xîçe ji bela wî ye zêde darûber lê tinin ji xwe bi teqîna bi dijwariya em bêjin teqînê ra texrîbat ser xwezayê çê dibe xweza jî diguhere yanî dibe 100,000 sal berê ev der bi darûber be çimkî herêma alî çêmazî giştî darûber e ev der meriv ji bo sondê rastê darekî nayê lê bi qasî em bêjin bilindahiya 1000 metre kilometrekî qasî berpalê qerejdağê meriv rastênkî darên wek me behs kir guvî jû her wiha karçîn û filan tê niha em hatin wekî me rê çi û şopa lingê kîsoyê ji were rave kir ev şopa kirgûşkê ye an jî keroşk keroşkîn hereman tek pîroz tê hesibandin hin hereman jî goştê wê tê xwarin li qerejdağê keroşk jî hene belê temaşevanên hêja ji ber ku keroşk zerçik dixwe şînahiya erdê dixwe wek em bêjin qiramê ciyê şilek jî heye keroşk bi wî em bêjin yêmê keroşkê ew e lewra jî li ciyên wek qerejdağê bi cî dibiş xwe re dikir war û em ê ger û geşta xwe ya li qerejdağê bidomînin temaşevanên me
بله تماشاوانین هجا ام چه قرجداغ دا ام گری ام اینکی وستی انمات سر بیره کی سول خوشین کی گره بدم چیا دا گر دوی مرو خوابش دینه ناوی دا لنگان دا ستو دا بله تماشاوانین هجا وکی مگوت ام چیای قرجداغ دا گرو گشت خود دومین ام نها هاتن سر بیره که دیروکی اف بیر بقاسی 7-8 متره کور هاتیه کولاندن و بکورین بازالت ین قرجداغ کجبر تقینا ولکانیک تقیانه موان هاتیه هوناندن اجا اف داره جبو وک زوزانان ته حسبان زوزان قرجداغه کوچرین و داره اف هرما عملینه بکارتینن اف بیرجی جبو آفدانا حیوان خواه چه کرنه اجا لقرجداغه کوچری وک زوزان شرفدینی و حسندینی آنم بیجه سرحده لقرجداغه دی کوچری بنابودنگه و اف چاندا کوچری لهرما قرجداغه زیاده تر هیه نها اماتن جیوار کوچران لی کوچر نها نلوانه اوه خو حیوان خو بردانه جیر هرما آلی رهای آلی ام بیجن گریسور و آلی مردینه و برنه اوه هرم جبر کو ام بیجن زیاده تر بکور و بره وسان جبوی چرجی تنه وقت جی راوستگه خو آنجی جی بجیبونه خو جی کونه وان ام بیجن آنجی حوشه وان هاتیه چکرن افدر وسا دوی چارچو ودا بکارتینن حیوان خو زیاده تر دبن جره چیا دچارین چمکی لور چرجی هن ها ل چای قرجداغ دمسالا پاییزه زرچک جی سری درخستی درهانیه برابر لهرم زرچک جی گاوا وره حیوان خو زیاده تر بر ندن جر بهتر ل چیا ل جوره چیا بچرینن هرما قرجداغ بلنداهی خو بقاسی 1500 متر جر زمین آوه بلندتره جغرافیایی کی وک ولکانیک بتقین را هرم بگشتی بویا بکور کورین تقین را چه بونه جی همی کورین بازالتن جبلی کور بازالت یا رش تو کور مرو راست وینای لهرما قرجداغه وکی ته زانین سورا آمده جی تواهی بکورین قرجداغه ین ام بیجن بازالت هاتنه چکرن و هر وها کورین نقشه ین نوا سورا آمده جی لهرما آمده و دشتا آمده آلی رخه مردینه هاتنه پیدا کرن و نقش کرن بله تماشاوان هجا ام گرو گشت خویا ل چیای قرجداغه ام بدومین بله تماشاوانین هجا ام هاتن لچیای قرجداغه ام راسته گزگزو که هاتن بری وقتان جی جبو درمان هاتیه بکارانین مرو اوه بچنه جی دوی لپک بکاربینه دست تازی ستریه وی هنه تعدادشن و او جی لاش مرو تخریشت که جبو نخواشین ام بیجن پشیکه به آن ام بیجن وقت کذب راجی فایداوی هیه و هر وها جبو پاقجیا خوینه جی گلک باشه نخواشین خوره راجی فایدا گزگزو که هیه وکی اف لهرما آلیه کوسپی و آلیه سواس بهتر ته پیدا کرل قرجداغ جی اف تایبتمندی قرجداغ جی هیه دبن کورین قرجداغ دا شاغ دایه و هر وها نها دست مجی خوریا چمکی وکی مگوت دوی
مرو دما تماس گزگزو که بکه لپک بکاربینه چونکی تایبەتمەندیە گەزۆکێ ji bo nexweşiya xurê jî ji bo feyda wî heye ev e çunkî laşê meriv jî dixwîne di heman demê de gezgezok tê hişkirin û çaya xwezayî jî jê tê çêkirin wistan gelek balkêş bûn hêja bûn lê em zêde newêran temas bikin destê min jî xuriya û her wiha li vir derdora min hinê evê hene strîzerk hene ev kameramanê me dikare li jorê min jî hene evana di serdemên şilî û şilape de şivanên li çolê bêtir ji bo zêdetir zû alav digire ev amûrekî ji bo pêxistina agir gelek baş e di nav xwezayê de jî ev taybetmendî hene hin deveran bi daran ve jî ev tiştene lê ev strîzerk bi taybet di demên şilape de agir dîsa jî geş dike zû agir alav digire ji bo wî mixwest ez zinkî behsa vê strîzerkê jî bikim û ew jî hin dever hene gelek li Qerejdağê jî niha em rastî hatin belê temaşevanên hêja em ê ger û geşta xwe ya li çiyayê Qerejdağê bidonînin. Belê temaşevanên hêja em niha jî li nav bajarê Gonyan li lûtkeya çiyayê Qerejdağê ne li derdora min wek çiyayekî asê wîsan kameramanê me jî dikaribe bikişîne wek Zagrosan bi dar û ber bê pêçandin giş bi Gonyê bawer dikim li tu derê cîhanê xwezayiyek wisa balkêş meriv rast nayê gelek balkêş e û hêjayî pêbehzkirinê ye jî bi taybet li ciyên em bêjin zêde dar tune bin di çiyayên rûte da bêtir li ciyê kevirtên meriv nikare bê lepik temas bike çunkî strî wî di destê meriv de diçe gonî ev striyê wê tên jêkirin û qurmê wê jî ev emînkî linga xwe jî dibinî ji bo kameramanê me jî baş bikişînî ev vana wekî dibînin meqes nebe jê nabe ev qas ev ye jê nabe yanî ev divê tiştekî kêr qedûm be an em bêje tiştên wî rengî nayê evê kirin ev rûnê xwe dide der û em bêjin ha wekî destê meriv jî evê dike êca evê goniyê ev ciyê min nîşanda evaya dikin avê ava wî jî dixwin tê gotin ji bo gelek nexweşiyan feyda wê heye em niha berya em di çiyayê Qerejdağê de hilkişiyan jor em rastî hin xwecihiyên Qerejdağê hatin dayîkek ra jî min ev danûstandina ji bo Gonyan kir dayîkê jî got gelek ji bo nexweşiyan got feyda wî heye lê ya herî taybet li herêma Qerejdağê gonî ji ber ku di çiya da bêtir tiştekî tune pûş û palaq jî tune ji bo em bêjin ji bo evê zivistanê kayê felan bidin heywanê xwe li wir evê dikin evê goniyê bi qedûman derdixin wek li barê keran be hespan be an jî wek li gor teknolojiya niha motor be kamyonet bin li wan bar dikin dibin ev stiriya serê wî dişewitînin yanî agir berdidinê serê wî dişewitînin ji ber ku dema qasek berê jî min da nîşandan qurmê wî hem tere û hem jî nayê şikandin li hember evê jî li ber xwe dide êca ew dibe wek em bêjin hişkemêweyên zivistanê ku mirov dixwe dibe ji bo heywanê jî wek kirmît dibe
و حیوان گلک جی پی باش دبن خورد دبن ما جوارا وکی بحثا گونیه جی کر تماشاوانین هجا و امه گرو گشت خویا لچای قرجداغه بدومینن بله تماشاوانین هجا هن آگاهین تکنیکین دنجی هنه پیوسته مرو پی بحث بکه چیای قرجداغه هر وها ج باو کاله کردان راجی جی وارتی کریه هر وها باو کاله کردان هوری و میتانی لور سردمکی جیانه هر وها لهرما رهای اف در جیه وکه باو کالان جی ته پینا سکرن جبو آمدیان جی وک جی مدنیتا باو کالانه اف هرما املینه هرمک تایبت کردستان باکوره هر وها چیاین ولکانیک ین وک قرجداغه لباکوری کردستان وک چیای آگری یه مزن و پجوک تندرک سیپان و نمرود هر وها پلاتویک پجوک جی دنابرا باجار ارزارم و قرسه دا جی هیه ام هاتن داویا برنامه خواه جوالات دورشان ام خاطر جوات خوازن حتی برنامه اکیدن بمینند خیر و خوشیه دا بخاطره و